Da biste napravili vlažne maramice, trebaju vam dvoslojni papirnati ručnici, baby ulje, voda i dječja kupka. Papirnate ručnike prerežite nožem na pola. U čašu vode dodajte 2 žlice dječje kupke i 1 žlicu baby ulja, te dobro promiješajte. Papirnate ručnike stavite u plastičnu posudu i po njima prelijte otopinu. Na poklopcu probušite rupu. Izvadite karton koji se nalazi u sredini ručnika. Nađite kraj ručnika, provucite ga kroz rupicu i dobro zatvorite. I to je to.